Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Adna siksa awaila bagianu sirano to apo pengurang sa asad agu timbangan. Sirano to so igira miyaki asad sirang ko mga tao na pupukit tarutop siran. Na igira inasadaniran udina kinilawaniran so mga tao na pupengurangan niran. Ustayan. Miyaka po ang Kuya Ibn Abbas radhiyallahu anhu aguan niya makaw maso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madinah na maadin sira na mga tao mga raratay kapagasad na piya katurun wala subhanahu wa ta'ala ang kutwa ayat na inumpiaan niran so kapagasadiran na gusto katimbangiran. Ustayan, so katurwa at fifth na skanian so kapangurang ko kapagasad na gusto katimbang. Sa igira siran ni miyaki asad na makitarutup siran, na usiran ni asad kung mga tao na mangurang siran kung mga kabnariran. Ala yadhunnu ulaika annahum nab'uthuna liyawmin 'azim. Bedi mapipikirang ka iya mga tawa mataan na paguyagin siran, sasagawi iya mala. Ustayan, so manusia adinian ikelek so kaketemuan yang kuala subhanahu wa ta'ala kualungan na mauri, na di din kelek sa kapengurang yang kuasa da agusu timbangan. Sa panginamian sa kapakakuwa sa tamok sa pedenang ko mga rarata adusa akia sabupan sa kiaan tiura ko sabu ada mga pagtaw. So lapiat aan tawaa imia katukor ka. Na isap na maanan yan na da amia katukor ka. Kakagiya subat ang ama kubasa Arab na pedsa maanan yan so pakaisa agu kapakada igiram ya tundugin so galeb kami ipos. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sa gawi iya pagkatindig so mga tao ko kadna ng mga kaaden. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Di mataan na so panuratan ng mga beradusa na madadalam sa sijjin. Ustayan, so sijjin na initimbang ko katerwa feel, askanyan so tarungkwa na masimpit, askanyan na si matatagu ko ikapitulapis o naraka. Gumiyaterwa aya maanan yan na bulan ko jahannam, ugaid na aya untol na askanyan na si idempuung ko sijin, amaana atarungkwa na masimpit. Aron madadalam so panuratan ko mga amalamarata o mga kafir. Sa lalayon sa Quran na pugusar sa maana makambebela, sa ualoyan yan so kapuruan na ibebela yanon so kabebaan, sa dataruto so kapatwong. Sa kagiya so panuratan o mga amalamapya na si imatatagu ko ili na mapuro aderpa, na madayit as sumarata na si iku kabebaan. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. Waan tawaa imya katukawr ka waan tunaa so tarungkuan si Jin. Skanian na kita bededekatan sa mga bilangan. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. Susiksa wail sa alungan nuto narak mga tawag ima makambukag. Asiran nuto sugiiran pa kambukagin sugawi iya kapumalas. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Buda makapumbukag war ko langwan at tama ba asadim buta beradusa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Igira pumbeti anun so mga tanda amin at terunya na mga kabukaganum yang una. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Di, ugaid na miya kadakat ko mga puso iran sungani na miad sira nag-iran panukatan. Ustayan, sumanusia na andad ni kadusan yan na midakat ko puso yan na pati kamaitem, na amay katubat na malumpyo so puso yan sa makaliwanag, na amay kalalayon yan so kandusa na makala so maitemon sa taman sa malumbu sa maitem, sa giyana ni bentak sang kuto ayat asok yan dusa iran na miya kaitem so mga puso iran, na anday ka pa kaitamian na miya kargana ka ketarimaan yang ko sindo uturuan sabab ko kialap tirono tangis sukan dusa. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Di mataan na sirang ko kad naniran sa alungan uto na tangkada mararunding siranon sa diran kailay. Ustayan,
Si ko alungan na kiyama na sumanga beradusa na dirang kilay sukad na niran. Sa miyakang guna na o sa sumanga mu'min na kiliran sukad na niran ko alungan na mauri. Giyuto itinugwa Shafi'i sa kinuha niya na dalilang kutwa ayat. Thumma innahum lasalul jahim. Orian niya na mataan na siran na kesuldaniran din sumalagin de baapoy. Jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Orian niya na pteruungkiran. Agi sumiadun kanu agi ini upakambukugun. Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Di mataan na supanuratan ng mga pipiya ang mu'min na madadalam sa iliyin. Usayan. So iliyin nagyuto sudarpa ama puro ko'y kapitulapis so langit akatataguang kumanga niyawa ubiyang maratiyaya. Skanya na iliyin na ibabala ko si Jin aso ampas-ampas so kababaan lupa akatataguang kunyawa o mga kafir. وما أدراك ما عليون. Guanta imya katukor ka wa anto na aso iliyin. كتاب مرقوم يشهده المقربون. Panuratan adna bilangan yan. Asa saksiyan ng mga rarani ko Allah, mga malaikat. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. Mataan na sa mga pipiya amyara tiya na madadalam siran salimu. Si ko mga kanter na mababantay siranon. Usayan. So mga pipiya amal na madadalam sirang ko mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Asi ko mga kanter na dumudrang siranon na kiliran sa Allah subhanahu wa ta'ala akad na niran. Sa pupukay naman sirang ko panginginom na araka kasasawgan sa kasturi. Udi na ayatumbuk yan na kasturi. So katur wa arrahik na isa ay pumutu ko ara ka panginginom ko surga. So ara ko dunia na skanian so tema ka onga anggur sa taman sa miyarmbi sa selpot sa didi pakaberg. Ugaid na so arak sa mauri alungan na di pakaberga di kirupa so kapian yan itaam. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Aku sarinong ka kung mga parasiran so kasilm. Kalangas sulimu ukad na niran. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Apo pagkainom siran sa panginginom na araka matutungkop. Aso kapusana paginom niranon na pagumbaw sa kanay wabaw kasturi. Nasi isang kuto. Na paguradurad sa paguradurad kumapia. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Guaya sa ugyan na pad sa tasnim. Pakaigabuwala na paginom ng mga dadasig ko Allah. Usayan. So tasnim nas kanyan sulabi amapia ko mga panginginom ko surga. Aaya pagkainom mo na sumanga tawa mga rarani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ko kala o para tiirang ko kadna niran nagyuto ibalasiran. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Mataan so sirano to ang mga beradusa na miadin sirang ko sirano to ang maratiaya ay kekayadiran. وإذا مروا بهم يتغامزون. Guigira siya gadaniran siran na mamagtunga siran sa kakekrata amata. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Naamay kamaling sirang ko mga pamiliran na mabangkiring sira na masusunor siran. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Guigira miliran sa mga mu'min na turuuniran agi isutang kada mga dedag. وما أرسلوا عليهم حافظين. Guda siran sugu ang mga kafir si ikiran ang mga mu'min na sumisiyap kiran. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Na iman tuwa alungan na susirano tuwa miya maratiya si iko mga kafir na ipkakayadiran. Usayan. So mga kafir na ipkakayadiran sa mga mu'min si iko dunia. Na iman tuwa alungan na si isirang ko alungan na mori na ayap man na pupakasingan na sa mga mu'min ko mga kafir. Sa pedenan ko kauntol Allah subhanahu wa ta'ala. Agi inian pakam bebedelaan sumambebtad. على الأرائك ينظرون.
Asi ko mga kanter na makababantay siranon. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Na inibelas ng mga kafir sungani na miadi sira nag-iran pangamber. Ustayan, mianingga po san so ayat ko katuro Allah subhanahu wa ta'ala apa kaisa. Sa inibigay ko mga kafir subalas suping galabkiran. Sa ginan na makatuturo sa biyagragu tiyang kedua Allah subhanahu wa ta'ala sa kita na kiran din so siksa o mga dusairan. Pangnal ko sora. Giyan ka iya sora na marani akito tumpok yang ko sora amyaw na agu so sora amatutundugian. Aya mala abendingan yan na sukarata o kapangakal ko langwa na buntalian agu suka plilimpang si ko giikan duduluna na aya pen amay kasi ko betadua gema. Sa piyang magitaan yan agusinik sa iyan din sa dunia sa mga tawa aya waraan iran na sugi ikapangakal kuwasada aguso timbangan aguso makadedetaron ay iberato kapanaks aguso kapamilang kugi ikan dege nga mga tao. Aya mala apakagenggeng ko manusia ko kang gulaw la sa marata na so kabaluyan niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala ayaw tumitikay ko mapayagyan aguso masol niyan. Na udiw tumanggulaw la na dead na perkarasang ko manusia sa dinian kapangakal ko kabnaro sabad. Balabaw ko dunia amia berandia ada kekilalaw na kuyaptaan inuntaso taginting o pelata aguso saladan yan. Aya kada kala ayat yan na 36. Tumiurong ko uriano sura alan kabut askanya ni kapusan asura at tumiurong sa Makkah.